Talofa lava, o tātou talafo o le nei tae au. Tala tamua, mo whailoni minister soifua maloloina, la fionga ia waa au salu malolo fipo. Ili lava le paketi se lau wad tolu miliona tala, mo whaatulanga, mo le mtanga ruenga, ili tausanga wha le tupe, luafe lua sunma le ono, ili luafe lua sunma le fitu, e tali atun mana onga mo whala ama vaila au, uile lumanai. Sau noli minister, e ui wa mai ona totongi mo ita la fuma o ka whala au, ma waila au ma le lua afe lua sfulu, se ia o ma le lua afe lua sulu ma le lima. Ai alo tu mau pele lu itau. Ona o le umi ona tau nu mai o uta mai fafo. E ui ai li fisa soani mai le malo fiti. Mo le tu ina mai o nisi whala au ma waila au, i se taimi vave, e tau wala mai wa lele, pe ita i le nga fatia le umi mana o mia, mo le mana o nga whala au ma waila au. Disi o tala. Ili asia singa la fiango le ipalimia ni sila, manisi o tangata whainga ruenga malo, i lalo proklame nga ruenga whawai taimi, na mo mori le se laupu Samoa, mali se laupu sa tuna, mo tangata Samoa, o loo nga ruenga whawai taimi ni sila. Ke tai o sauninga, o ia mala mavese se o mo tatu makamamigasu, o ta pena le tatu malo mo lusau, le fioma ni ministara, konsula manato, kasi nato sau mo ia no sau mo mai, e me vesto me to sam, se laupu Samoa, se laupu sa tuna, me tufa o me vesto me to sam. Io sono le tue segnati in verità, quando in magari e lo ho passato lei, passato a fare lei, ai burupuna e toraiti, batuna, so sali auto, vai si ne ma di tempo, vai si na verità. I wish to donate 100 cartons of chicken and 100 cartons of tuna for our RSE to help you feeding them. Le tai o le atu nuu, la udon mali ato le Watea Smith. Na whaalawi loa lo ia le malo le whainga whaavai, mo tupulanga talawa o Samoa, luafe lua sfuma le ono, ile luafe tol sfuma tasi, o se tai ala ufofo ina tali ato ilu itau, o lo whea ngai matupulanga talawa, whaalau tele ia panua, mo lo la taua tinae. Na whalau loa le whainga whaavai, ina mtanga ruengo tina mata e, i le tau Messina Island Resort, i lalo le autu, toi ti mata le upenga. O lo tau lai whainga whaavai mata upu, e peo lele ai o ninga ruenga, tango fia fuala au whasa ina male awa malosi, male sa wanga, a toi male whaatele ina awa noa, mo wa awa onga, ngā ruenga pisnisi mo tupulanga tala vau. Tala muli, ua toi si itiale nga wa ofe malanga inga li Air Samoa Airways, i le tau nuk mai o le isi ana wa lele, o le Twin Otter. Ina ua mai anga ruenga te tele o le toi wha leleia, i ka anata. O lea wa lele na toi wha leleia, ere company o Unity Aviation, lea fo isa nga whaman toi wha leleia, o le isi wa lele o Twin Otter, lea o lo tau tua ina ni whainga malanga, ito tono lea tunuu. O le fiangol sui palimia sa sau nuar sau ninga, sa whaia no whanga wha mautu iei wa lele, ili malai wa lele wha awa maa loi whaleolo, ili aso wharaili na te nei. Lea sa awa iei tai o le maa lo wala ulia, ai miso sui o le puling o le company wa lele Samoa, ma sa awa iei fo isu o le company ka nata, sa whaienga luenga whalelei o le wa lele, o tātou telefona o le nei tai au, manu ia le aso.